Počitavani patrače, dobri večer. Vitajte u novim vidanju televizijnog magazina, ktorý nazdávame, že bude aktualni, informativni i zabavni. Ta šlidujući 60 minuti ostanjece zo znami. Co vam ponukame, opaćice u kratkim prepatrunku zmistu nješkajše emisiji. Cilj konferenciji bol pohľadať odviti na pitanje, že jak zaprovadzovanje novih medijnih zakonoh i digitalizaciji bude plivovac na mediji na jazikoh nacionalnih menšinoh. Tiž tak, učašniki konferenciji še ohľadli i na predstojaci proces privatizaciji lokalnih medijoh. Švetodramskej tvorčosci pri Rusnacoch u Vojvodini mala čest otvoriť predstava Beremeše tak nam i treba, ktorú po textu Jana Lazorika počal režírať spokojný Silvester Dorokazi a dokončil Vladimír Nać Ačim. Dzecinski ansambl Ruskого kulturnog centru za Novo Sadu i toho roku na scenu postavil babkarsku predstavu. Slovo o predstavi Medvedzova ženitba, ktorú so zdecmi porihtala režiserka Olja Jakovljev. Ona dobre ukomponovala ulohi glumcoh i babkoh i efektno prikazala zbuvanja ulješe na počatku jari. Teraz sme rušili zo promociju knjižky poeziji Cecilije Nađove i Mihaila Ramača, ktorá pred týždňom vyšla so s najnovším číslom Maku. Tu bola perša promocija, planujeme ešte i u Keresture, u Novim Sadze i u Đurđove, a za dalje može buć ešte dakle bude. Тогорочний sajam hortikulturi etnodetaljoh i ručnih robotov u Gospodincoh otrimani u dvore Gospodinske osnovne škole Žarko Zrenjanin. Zbohaceni je zo novim aktivnosťami a dzeci osnovnej školy, kotri ciljna grupa toho edukativnog sajmu, učestvovali u šitskih jeho segmentoh. Ja bi ljubal, kto bi dalje ih trimal, ali po šitskim tim, ker ja vidim, že to še budem uši idem na klanje. Nije da probujem tu ostatnji týzeň, 6 dní najs kupcoh, ali njih to priduljem mesare zaklac, a tak nje. Za trimanje, za mlijeko, nije se njih to. Tot staklenik završeni u decembru. Počajno robiť z vljece, toho roku vljece, a u počatkom decembra bol hotový skoro s grejanjem, so zavesu, so šitskim. Prešloho štvartku i pijatku veli medijski robotniki i fahovci, predstavniki nevladovih organizacijov z regiona pozberani u studiju M u Novim Sadze, medzi inšim probovali daci i odviti na pitanje že jak zaprovadzovanje novih medijskih zakonoh i digitalizaciji bude vplivovac na mediji na jazikoh nacionalnih menšinoh. U týždňu za nami konječno počalo zaprovadzovanje digitalnog emitovanja televizijnih programi u Srbiji. Pravda zo s najmenej 2 rokami zapožnjenja u odnošenju na toto, že jak bolo pešobutno planovane. Dzeň potim, jak televizijni davač Veršec prestal emitovac analogni TV signal u Novim Sadu u organizaciji radioteleviziji Vojvodini i medijnog odzeljenja misiji OEBS-a u Srbiji, počala dvodnjova konferencija pod nazvu Jaziki digitalnej budućnosti, kotra bola pošvecena perspektivi informovanja na jazikoh nacionalnih menšinoh. I ono što je veoma važno i sada kada pričamo o nacionalnim manjinama ili zajednicama, kako mi volimo da kažemo u Vojvodini, jeste to da imamo svest o tome da je javni servis ne obaveza nego pravo. Internet kao i druge društvene mreže jednostavno su neminovnost, sve se ubrzava, sve se proširuje, ne možemo ostati samo na sadašnjem sistemu informisanja. Cilj konferenciji bol pohľadať odviti na pitanje, že jak zaprovadzovanje novih medijnih zakonoh i digitalizaciji bude plivovac na mediji na jazikoh nacionalnih menšinoh. Tiž tak, učašniki konferenciji še ohľadli i na predstojaci proces privatizaciji lokalnih medijoh. Lokalne samouprave i lokalni mediji treba da shvate da ne treba da rade u korist svoje štete i da u principu ako ne budu održane aukcije pristupit će se u slučaju da mediji nema negativni kapital besplatnoj podeli akcija. Už dlhší čas obačljive, že še u Srbiji bešeduje o segregaciji i o dezintegraciji srpskого društva. Važne pitanje, že co mediji možu zrobiť u tim pohľadze, a tiž tak pitanje, že či oni sami še nahodze u jednim stanu, kotri bi še molna volať segregacija. Bešedujúci o medijnej
getoizaciji menšinoh účastníky konferencii še zložili, že najlepša ochrana od toho, a istočasne i najmocnejšie oružje javného medijného servisu, to neprerivne podzvihovanje profesijnih standardoh. Jest državi i društvo, kotri velju mocniejszą getoizaciju od našeho društva i pitanje je, že či mi teraz treba, že by sme še veci integrovali, lebo že by sme možda už mohli prepoznati, že sme už u nejakim dobrim stanu. Naravno, za sve napretke u programu i za sve ostalo vam trebaju ljudi, a za ljude vam treba novac. Tako da poruka je da ako hoćete dobar javni servis i dalje da gledate ili daj Bože još bolji javni servis, onda treba da znate da to i košta. Hostci zo Sloveniji, Turske, ali i opštini Preševo prezentovali inspirativni modeli menšinskih medijoh, jak i prikladi podlej praksi u regionu. Rezultati vyhľadovania Novosadskej novinárskej školy, ktorá končala monitoring informovania o prešloročných vyberánkoch za nacionálny soviti, utvoria, že na javnim medijnim servisu, jak vyznačila Dubravka Valič-Nedeljković, neisnuje model informovanja, njet programnoho diverzitetu i že preto nezadovoljeni javni interes. Poneže še ukazalo, jak keď by programi na srpskim jeziku neboli zainteresovani za spomnuti vyberánky. Ale, že radiotelevizija Vojvodini zažljem ljepše pokrila krizni područja od radioteleviziji Srbiji. I pokreše na spomnute konferenciji z najvekšej časti mohli čuť oceny, odnosno kritiky medijných fachovcov i profesionálcoch, časť patračoch pripadníkov ruskej nacionálnej zednici o programi javného medijného servisu hvarela šlidujúce. Jaki zmisli bi trebalo, že bi oblapel javni servis? To ja думам, že zadovoljna sam z ostim. Nemam se kritikovati. To co jesu še prikazujete, to patrim pa. Vjerojatno to materijalni obstavini televiziji i keljo dopuščuju, ali pozme reportaži iz Zvonka, Srbiji, Slovacka i Ukrajina, jak naši ljudi žive, hej. Ljubila sam čuti isto tak za Kanadu, kad to pripovedaju, že jak tam naša Rusnaci. To mislim da bi trebalo vecej. Та можливостях добре, гей? Co mení politiky a veci, že da še pokloni pažnja privredni rušanjom u državi. Izgu tome, co še robi u školах. Oni imaju fini programi, fino uče, djeci je super. Programi za starših i kuzmačih dobre zakriti, ali evo može biti za dzecinski to najmladši возраст, kad bi bilo kuz vecej. Ljubel bi kad bi bilo vecej programi za mladih. Dakle, ščire politiki. Bardzo lubimy po-ruski, to więc nie ważne, co lim najsi śmiejemy i da nie plačeme lim. Najvažnejša kulturna podija u prešlim tižnju vjazana za našu zajednicu to všelijak počatok 47. dramskog memorijalu Petro Riznić djadja, ktorý pijatok počal u ruskim Keresture. Memorijal švetočno otvoril podpredsjedatelj Vojvodjanske vladi Miroslav Vasin. Švetodramskej tvorčosci pri Rusnacoch u Vojvodini mala čest otvoriť predstava Beremeše tak nam i treba, ktorú po textu Jana Lazorika počal režírať spokojný Silvester Dorokhazi a dokončil Vladimír Nať Ačim. Žiri u sostave Tanja Arva-Plančak, Melania Zazuljak i Vladimír Dudaš nahradu za najljepšu odbavenú úlohu u tej predstavi dodzeljali Taniti Hodakovej. Režirala sam na memorijalu za predstavu za starših i najse som nje občakovala. Rozvariali sme še, že kto by mohol dostať náhradu za objekálňanie, som nedumala, že to budem ja, ale ja dúfam, že by trebalo túto náhradu podeliť so svojimi kolegami, ktorí viedno so mnou za tú predstavu veľa toho prešli, veľa iskústva sme zdobuli, veľa zo nás tu už aktívni a veľa zo nás i prešíraz i dúfam, že by bolo fér, keď by mi podelila sa s nimi toto. Добре було легко, но полетно. Ja vidim, že še isto ti mladi, ktorí teraz bavia o tej predstavi zo Skocúra i
Oslobodili się już sami prebierają predstavu od režisera. Znači, predstava już počala žiť. A co za vas znači to, že ste otvorili memoriál? A mi veľa raz s Mižom Vargom i s Lenđerom otverali. Ali verim, že veľa znači, pretože to ti mladi djeci, ktorí tu, ukazala še im čest, že bi otvorili memoriál. Ja думам, že to bolo dobre i udatne. Co najväčší môže byť problém u tým to, že sme nemali kontinuitet bavenia, odnosno, že nemôžeme pojsť pre objektívne príčiny i realizovať reprízy, keď by trebalo, že by sme reprizovali. Dúfam, že predstava ešte vše má svoj život, má svoj duch, má svoju katarzu, keď sa baví, ale nem treba ju baviť. I to može biti najveći problem, kad se pravija veći pauzi pomedzi dva vyvozenja. Kad si okreme bilo češko, hej, zato že si mal jednu ulohu veci, jak obično. Dva, popravdě, ale jako še mali sme proby, tak sme še uskladzali s tým, že musíme, hej, nadomestiť z jednoho člena, ale nebolo mi ťažko, akože bolo interesantno. Jak si zadovoljni s vyvodzenjem, mali ste po teraz už 7 raz ste bavili túto predstavu. Znate, jak mi je interesantné, preto bo každý raz, hoď to jeden istý text, jedna predstava, ale každý raz še troška inše sluči na bieni, takže še i mi pozašmijeme od toho, takže dom, že to dobra stvar, že interesantné každý raz. Pred vyvodzenjem profesijnej predstavi, ktorú v jednu pririhtali členi Kud žatva, Keresturska i verbaska časť teatralnej ekipy u holu Veľkej sály Doma kultúry, otvorena výstava umetnických robotoch Miloša Lišanina Pivkija, Maski i Žveratka. A 47. dramski memoriál uriadovo otvoril podpredsjedatelj pokrajinskej vlady Miroslav Vasin. Sa najvećim zadovoljstvom otvaram festival u nadi da će veliki broj građana Ruskog Krstura i okoline i drugih mesta iz Vojvodine i Srbije uživati u kulturnim dostignućima društava i pozorišta koje će imati priliku da se na ovom festivalu prikažu. Hvala. Sobotu na memorialu odbavena predstava dramskog studija Art Doma kultúry Ruski Kerestur Vracimše po vašo duši, ktorú po tekstu Stephena Kinga i Lorenza Di Coena režiral Vladimír Nať. 3. dňa svojho trimovania dramský memoriál dostal medzinárodný charakter pre nástup glumcov zo Petrovcov zo Republiky Horvátskej zo predstavu Krov ponad hlavu u režiji Tomislava Raca. Na tohoročnim dramskim memorialu budu vyvedzeni i 4 dzecinski predstavi z naših mestoh. Premijeri už buli u ruskim Keresture, Đurđove i Kuli, a štvartog večer i novosadski dzeci pred svoju publiku u ruskim kulturnim centre premijerno odbaveli babkarsku predstavu Medvedzova ženitba, ktoru po tekstu Desanki Maksimović režirala Olja Jakovljev. Dzecinski ansambl Ruskog kulturnog centru za Novo Sadu i toho roku na scenu postavil babkarsku predstavu. Slovo o predstavi Medvedzova ženitba, ktorú so zdecmi porihtala režiserka Olja Jakovljev. Ona dobre ukomponovala ulohi glumcoh i babkoh i efektno prikazala zbuvanja ulješe na počatku jari. Ja думам, že vybrat stihi Desanki Maksimović nigda nie može biti hriška. Dzeci ljubja jej poeziju i prave preto som nadumala robiť Medvedzovu ženitbu. Toho roku njeljem Medvedzova ženitba u pitanju, ali je to i pisnja, ktorú napisal Mikola Mkočiš. Pisnja Jak medvec prespal pri hodjari. I tako sme i prešireli. Melanka Rimarova nam pomogla kolo toho. Ona napisala monologi, ktorý životinji na počatku bešedovali, odnosno tu potolkovali, že jak oni preprovadzeli žimu. Ja bom med salu žimu prespala i bar skrasni sni som mala. Nje šnila ja medi družky. Nje. Ja šnila hudacov, družbu i družky. Najkraši son som mala, že som še tej jari oddala.
Scenografiju i kostimi robila ja, mala som pomoc pajtaški i varim kolo tekste, hasnovala som prešpiv Mikoli Skubana i pomoc Melanki Rimarovi i kolo muziki bar zveljku pomoc Miroslava Papa, song ktori ste čuli, to oni napisal muziku i dzeci to na iste dzečnje i krašnje i friško naučili špivac. Перше trebal kao da kašnježe, bo prespal prihodjari. I već kad on kašnjali, byl problem. I već kad životinji nadumali, že da me prebudza. Kričali opred moje diri i ja še prebudza. Već kad će stanu? Kad sam stanu, već kad sam perše byl hladni i nadumal sam ševe da gledam ženu. Joj, mili moj, Nješka njedzen tvoj, čom, daku skorej pristrebalo, bo tak si še nje udalo. O, zdanje. Bome, hej, dzivka še mi mala, bo toro kodala. Co Ljiška robila u tej predstavi? Pa ja še mali odzelazo z medvedzom i tak. To bila jedna ze slavnejších úlohov. Ha, nie pas, nie. Moj sušedu toto znaj. Dzivku svoju ti mi daj. Miše pod svetame i po rodziname. Čomže še i ženja nje lapši stvorenja. Znači dzivka zecova, keči češkjak zolova. Zajac vyhodzi i kopek kapustu i zavadza mu medvec da mu ne zavadza kopac kapustu. Tak. Jak bilo rihtac to tu predstavu? Ha, krašnje. Baveli sme še... Bači vodku. Dzivku svoju ti mi daj. Pjetju nje daš, a ti znaj. Zabiju se 100 medvedi. Tad je život nič ne vredi. Ja glumel Vovka i on nagnjivani, mocni i vidrižnjuje še medvedzu jak on vše špi i jaki vše daco je, či špi, či daco. Uške či tu, čo bi se ti ne odala za mne, Vivirko? Plasnaš i ljevka jak piko. Buli bi se krasna par, hruški slatki jak zo smedu, mogol bi si dundo nošic na dan. Jescem ja medveda, ti dobre znaš, Liško, že Vivirki nje jeda hruški posladzeni, posuj merce. Ja sam bila Vivirka. I co Vivirka robila? Pomagala medvedzu da še oženi. I rozponatoše dundo domu, kjer oholjacka čeli nohu noši. Kjer von tak, a medveđica hena, šezi pred svoju dziru i cadzi med. Tvoja uloha bila češka? A nije, ja vodzela, ja god pripodala sa slučaju u predstavi. Žem že ženi sebe gledace, u ktorej teraz ponahljace. Ja mam kostim medveđici. Znači ti je glavna bula tu? Ha, hej. I co medveđica robila? Ha, hnjivala še tako zna medvedza, zato že še nje se loda zoznu. A na kraju še odal. Oženjal še? A čom še on već predumali zažnim še oženjal? Ha, zato že njemal s kim še oženit. Odam še za tebe, mili. Položim na hlavu venček bili. Було барз легко з njima robic. Kad sme počinali to bilo dakle u januaru, mnje še vidzelo, že to naiste nam bude češko, zato že času malo, dzeci i nješicki blisko žiju, hodze do rozličnih školoh, ali je to tak jako šig lehko išlo i naiste uživali i dzeci i ja. Po zakončenju predstavi, djeci ktori uča ruski jazik u novosadskih školoh s profesorkami Olju Jakovljev i Ana Mariju Rac pririhtali programu Vitame Jar, u ktorej recitovali stihi o Jari, a potim jedno odšpivali špivanku Mala Hanjička.
I dalje ostavame u Švece kulturi, ali vas teraz zo sliku i slovom vodzime do Subotici na tradicijnu manifestaciju Društva Rusnacoh u Subotici Jar Mafteja Vinaja. Члени друштва Руснацов за Суботици спольнели жадanje, že bi im hostci na tohoročnej manifestaciji Jar Mafteja Vinaja boli práve mladi. Kulturna manifestacija počala zo zvistavu Marijani Pavlović z jej knjižki Fotografijoh problemi, a promociji tej výstavy popri Subotici otrimani i u ruskim keresture Đurđove i Novim Sadze. Potim redaktorka časopisu Mak Maja Zazuljak predstavila najnovšu dvoknjižku poeziji Čarivninjicki Ceciliji Nađ iz Molu do Duru Mihaila Ramača. Teraz sme rušili z promociju knjižki poeziji Ceciliji Nađovej i Mihaila Ramača, ktorá pred týždňom vyšla so s najnovším číslom Maku. Tu bola perša promocija, planujeme ešte i u Keresture, u Novim Sadze i u Đurđove, a za dalje može buť ešte dakle bude. Cecilija i Mihail školski tovariše šedzeli vjedno u lavki, a teraz majú nahodu predstaviť svoju poeziju u zajednickej knjižki. Za mňa to troška velike, pretože moram povedať, že to oblepena moja robota, moje namahanja. U knjižki, znači, oblepeni taki moje počatki, ta teraz pisanje, jak sam naglašala, znači, to še nahodzi u mojem pisanju, to ljubov. Počala sam jako sa tu nešťašlivou ľubovu, mecka šťašlivá, filozofské rozdumovania, nejaký društvení, odnosno sa i sociálne videnja. Bavitsko práve započala, a už namerkujem, že mi velja. Velja mi šmičkať še i glumic pred vama. Merkuj na vyverenie slova, ne kopać bokom na takого, i mahaj slavu na ich prázdne slova. Zavadza mi všetko, i tot hlas, i tot fakt. I toto čувство zvonjetosti. Znam, že ne pripadam tu, bo môj svet daleko od toho vašoho zavidného štretku. Naslov z Molu do Duru, u mojem slučaju všetko jakož má vjaze z muziku, hoće sam še namalo tako zisteknut za to, ali eto, njemalo sam to jak sam haral cikl z Molu do Duru, kad da jaki baš taki stvari, ktorý nije baš najljepši za nas, ktorým še nije pače, kad príde da su dobre za židzime, že i to jako še bilo da su specifični, da su inšake, da su i nije tak podljak, co še vidzi u pravih viki, dok znova šitke će žime gude jakomu skladu, gude jakomu duru, jak se daki, napriklad jaki fini durski akord. Vonki pisatelj, pravi genij, drogiraše kuri pije. Klajda sam najviše sredstvo voljno calkom okrene jezda. Každodnjovo inspirovani ima 100 zbirki napisani.
Рідко є об'явлювані, а жада бути афірмовані. Надумані і розбільні, надоством і суицидні. Tri razumno še zabiva, koliko teka dopiva. U muzičnej časti nastupili Marina Roman i Aleksandra Ruskovski, a Ana Marija Kološnjaj i Zlatko Ruskovski premijerno vivedli špivanku Plamenj, kotra vidze u oktobru na kompakt disku jak dodatok časopisu Mak. Думам o tim, že co by môj otec utorel. On by sigurno povedžena mladima sve dostava i dal bi po trimovku mladim. Nješe bar spači robota mladih i nješka to ta večer bila bar skrasna. To bol jeden večer, ktorý naiste ošvižil toto manifestaciju, dinamični, mladi ljudi z pozitívnu energiju, všetky bar zadovoljni, muzični točki, predstavili še dvoje mladi pisatelje. I nam bar milo, vše kad možeme s mladima da se napravi, takže nam že nješkaš večer naiste uspišni i bar milo, že pravi Makbul na tohoročnej manifestaciji Jarmah Tejavinaja. Posle dlhšoho času mladež bola tota, kotra pozberala Rusnacov zo Subotici na jednim mesce. Odkedy društvo Rusnacov u Subotici ima problemi so prostorijami, všetky sekciji, kotri uspješno robeli, pretarli z robotu. Máme obecnunky nacionalnu svitu, že še znova pojde do horodonačelnika. Uvidíme, co z toho všetkoho bude, ale mi bar zmilo z druhého boku, že na tohoročnej skupštini prilapeli mladi účast u upravnim odbore, a že podpredsjedatelj pristal mladi student Ivan Eventis Ruskog krestura Mezamenic, takže se nas dvame, že tu nješa jedna nova energija, že še vitirova, že bi še društvo otrimalo, bo na isce bi bilo škoda. Jer bi se posle 14 rokov hteli aktivnostok, truda, entuzijazmu i rezultatoh društvo zavarlo. Členi društva Rusnacov zo Subotici u parti i nje odstupaju. Oni najavljuju, že u najhodzacim periodze s vlastnima mocami probuju otrimać 3 tribini na temu istoriji, muziki i viri pri Rusnacoh. Počitovaní patrače, zdohadníme, že ktorí to prilohy ostali po koniec emisiji. Tohoročni sajam hortikulturi etnodetaljoh i ručnih robotoh u Gospodincoh otrimani u dvore Gospodinske osnovne škole Žarko Zrenjanin. Zbohaceni je z novim aktivnosťami a dzeci osnovnej školy, kotri ciljna grupa toho edukativnog sajmu, učestvovali u všetkých jeho segmentoh. Ja bi ljubal, kto bi dalje ih trimal, ali po všetkým tým, keď ja vidím, že to, što budem ušiť len na klanje. Nie da probujem tu ostatní týzeň, za 6 dní najs kupcoch, ali njih to priduljem mesare zaklac. A tak nie. Za trimanje, za mlijeko, nie se njih to. Тот стакленик завершений у decembru. Почали робити з ліця, того року ліця, а у початку decembra був готовий скоро з грянням, з завесу Зошицьким. Sajam hortikulturi u Gospodincoh i toho roku na jednim mesece pozberal školjarov z šitskih 4 osnovnih školoh opštini Žabelj. Oni učestvovali u kulturno-umetnjitski programi načislenih edukativnih robotnjoh, vykladali svoje ručni roboti, a bili uključeni i do organizaciji. Tohoročni sajam hortikulturi etnodetaljoh i ručnih robotov u Gospodincoh otrimani u dvore Gospodinske osnovne škole Žarko Zrenjanin. Zbohaceni je z novim aktivnosťami a dzeci osnovnej školy, kotri ciljna grupa toho edukativnog sajmu, učestvovali u všetkých jeho segmentoh. Тот sajam hortikulturi, treći sajam, jak se organizuje u Gospodincoh, z sotrudnictvom z ekološkim društvom Bagrem Beriza z Gospodincoh. A toho roku sme toto sotrudnictvo na višju rovenj položili, pa sme naša škola vošla do projektu Pokrajinskog sekretarijatu za obrazovanje. Tot projekt še vola za čistejši i željenejši školi Vojvodini. Takže smo kolo toho projektu tot sajam organizovali u našoj školi. Imali smo tu veliku manifestaciju, likovni radionici, sadzeli smo kvece, pisali literarni roboti na temu za čistejši i željenejši školi Vojvodini. Jakie to poručenie posiela?
Pa tema toho sajmu bola naša planeta čista, ona blista jak zvezda. Ko smo imali perše robotnji na temu reciklaža i druga čast bila kulturno-umetnicka programa gdje smo imali hostov zo Đurđova i zo Ščurogu i zo Žablju. U programi učestvovali školski djeci, učestvovali zo Kud Taras Ševčenko, učestvovali i zo druhog kulturnog umetnickog društva Đurđov i učestvovali našu školjare. I na ostatku boli karatisti z gospodincom. Na sajme boli vyloženi ručni roboti, kotri za tu nahodu pririhtali školjare gospodinskej školi, vjedno s profesorami i umetnikami z toho valalu, a na temu reciklaži. Máme ešte jednu výstavu, to uvidíte to tu za nami, to tí hlavi, na ktorých to nám, jak hosti, boli z osnovnej školy Branko Radičević z Novog Sadu, ktorí majú u svojim jak výborný predmet, jeden gdje robia stari običaji, u stvari jak še daras ljudze i ženi nico nošeli na hlavu. Naša škola teraz drugi rok jak učestvuje na sajmu. U stvari toho roku sme boli na poljoprivrednim sajmu, a toho roku na sajmu hortikulturi. I možem poveže nam u pečatok Bars krasni, Bars som še prijemno nje spozivala. Organizacija Bars bola dobra. Je Bars krasni aktivnosti za školjaroh, krasni prepodavanja boli organizovani, takže djeci mogli veljo toho naučić. Nješka mogli, na isce možu rozviti svidomost o očuvanju životnog štretku, o ljubovi sprem prirodi, sprem kveca, sprem krasnog okoljiska. I Bars bila krasna programa. Naša školjari boli jak hosti, učešniki na priredbi, ali drugi kudi organizovali Bars krasnu programu, takže sme še prekrasno čustvovali. Naščivitelje uživali u vyloženim željenidlu i kvecu, u rižnih ručnih robotoh i pri krasku z reciklažnog materijalu, a mogli kupiti i predmeti kotri pohasnuju u obiscu. Kupila sam tu tkantu. I za co budeš hasnovac? A dumala sam da ju hasnujem za svoje tajne i za drugi. A jak to budeš hasnovac? Tu napišu svoje tajne i rucaku. A ti znaš jak še to pravi? Hej. Jak? Od papera. Začetnik ideje o sajmu je naš aktivni član Miroslav Mihnjak, koji nam je dao taj predlog i ceo upravni odbor je sa zadovoljstvom prihvatio to i već 3. godinu uspješno radimo na tom projektu. Cilj ovog je sajma da se oživi svijest kod ljudi po pitanju ekologije i očuvanja životne sredine. Želimo da kod dece ostavimo taj utisak da se i oni osjećaju važnim, da se osjećaju bitnim i da su deo oni ove naše zajednice i da ostane taj neki utisak na njih da moraju i treba da rade na očuvanju životne sredine. Jer to počinje od malih nogu. Teško je odrasle naučiti da čuvaju životnu sredinu, jer godinama mi odrasli imamo veoma loše navike po tom pitanju. A sa decom je najlakše raditi po tom pitanju. Jer ako od malena steknu takav utisak, oni to neće raditi kad odrastu. Neće uništavati prirodu. Že sajam pripoznati njeljem u svojim okolisku, ali i na pokrajinskim urovnju, potvrdzuje i potrimovka z pokrajinskого sekretarijatu za obrazovanje predpisanja u pravu i nacionalni menšini zajednici, potrimovka opštini Žabelj i čislenih kolektivoh i pojedincoh z Valalu i okoliska. Bol som veľký beťač, šerca nemiernoho,
ale mojo šerco už len zacezna, len za tobu chodím, tvojo oči hľadám, prece veci nemám míra sna. Znam, že tvoje oči mojovše hľadajú, keď se tak se ruším, takoj pri mne ty. Veľo iše vody, po Dunaju prejde, dok me ne prešvečiš, jaký šit. Hej, divočko milá, hej, krásny veďaru, najco vecej prejde vody po Dunaju. Tam uvidíš milá, uvidíš veďaru, keď nám našo šerca jedno zadurkajú. Tam uvidíš milá, uvidíš veďaru, keď nám našo šerca jedno zadurkajú. Som veľký beťar, šerca nemierno, keľo som mal cívky, neznám ani sám, ale ty jediná, šerco mi odňala, tebe svoju ľubov milá dám. Chcela by som milý, chcela pusľam tvoja, ale neznám jak naj, verím tebe ja. Môže buď i druhým, ľubov obecuješ, či si ku mne štíri, kto to zná. Hej, divočko milá, hej, krásny veďaru, najco vecej prejde vody po Dunaju. Tam uvidíš milá, uvidíš veďaru, keď nám našo šerca jedno zadurkajú. Tam uvidíš milá, uvidíš veďaru, keď nám našo šerca jedno zadurkajú. Hej, divočko milá, hej, krásny veďaru, najco vecej prejde vody po Dunaju. Tam uvidíš milá, uvidíš veďaru, keď nám našo šerca jedno zadurkajú. Tam uvidíš milá, uvidíš veďaru, keď nám našo šerca jedno zadurkajú. Malih mljekarov jest vše menji. Mljekarnji ih znevažuju i zmenšuju količestva za otkup. U tim predvodzi Zomborska mljekarnja, a keresturski mljekare mlijeko možu pridac ljem tam. Keresturski mljekare, okrem budinskojih, šitski drobni i jak čas prehodzi, vše su drobnejši. Otkupne mesto za drugi arbis pripada Guzomborskej mljekarni Sombolet Dukat, ktorá od 2007 roku u ramikoch medzinárodnej korporácii Lactalis zo šedziskom u Francúzskej a džiluje u 140 žemoch šveta. Kedy vám Dukat, lebo Sombolet počal zmenšovať odkup mlijeka? Počal hľadať pred 3 týždňami, evo, tak da, ja ne znam baš točno še nezdohadujem, ali uglavnom tako da s trecinu menej nošujem mlijeka, jak sme nošeli po teraz. Na jaký spôsob vám to soopšteli? Tu nam povec od robotnikcov odkupuje mlijeko u mlječari, u otkupnej stanici. Viem, vari od jutra 30% menej, hej? Poveže 15, 20%, 30%, kedy jak, kedy jomu jak poveca. Nikto nič nam ne utore, nemo odbivaju i gotove. Znači, eto človek, co prima mlijeko, on vam varo že menje. On vari, že ja u tim nemam nič, vari ja to robim isto za dinar, jak i vi, to je to. I keľo vám teraz menej berú? A teraz, znate co, teraz baš keď mi, ktorý si z jedno odnesol chlapec, tovaral, že da zmenšame. Jak keľo nosíme a môj utoril vari keľo da ti zmenšam, keď vari dávam ženom vece od poli. Vari, co da ti zmenšam? Keď 30 litri nosim, vari ja bym nosil 50 sigurno, keď nie i vece. Vari, co da ti zmenšam? Dakto nosi i po 80 i po vece, vari, a ja vari ne možem 30 litri, ali zato
on čovjek je vinovat. Co vi teraz robite so s tým mliekom, co nenošíte tam? Próbujeme ľuďom tak povalale popredac, a co jest vecej, ta švinjom, psom, mačkom i tak. Dako sira za obise še napravi. Jem za obise pravice sir? Za obise, hej. Nie domáce predavac? A nie, treba chodiť po pijacoch a i treba i dozvoli kojak i ta jednostavno ljepše tak. A nemôžete ani nájsť mušteri tu po obisoch, že by kupovali sir? Može by mohlo, eto, všetky mu valali zmenšane mlijeko, takže všetky to prave, všetky to robia, tako zbriga. I skore se slučavalo, ljudi vysipovali, čuli sme, mi nje, zato že mam mušteriju povalali, to drakše i davam mlijeko, tu po 25 dinari 6 davam, a u valalje davam po 60 dinari. Već mam računa da odnešem každej mušteriji mlijeko, i sirak, to se. A skore kad vam odbivali, poslali onda jaki dopis, že preco odbivaju čimace? Nie. Nič među donju torel, ne znam to, ali ljem vari, že kad videl tam na paperu keljom uplaca mlijeko, to je to i gotovo. A nie piszete na paperu, że macie może być powiększany somacki? Nič to. Raz nam davali po 28 dinari, već nam znali na 27, teraz čujem džido mi utori, že na 25-6 dinari nam placa. 4 kravi imame, teraz už 2 za jalovi, jak bi naši ljudi govorili, zasušime ih, takže ostavim im 2, a i to išće lako sta popredame všetko, takže već se išće ne budem maltretirati za njima. Bo 26 z familiju na ljeto planuje vyseljiť zo Srbiji, bo mu už dosť toho, že še jedno pripoveda, a celkom druhe robi. Duma, že drobni porasti u srpskej poljoprivredi nemaju budućnost. Ja bi ljubil, kto bi dalje ih trimal, ali po všetkým tým, keď ja vidím, že to še budem ušiť len na klanje. Nie, da probujem tu ostatní týzeň, 6 dní najs kupcoch, ali njih to priduljem mesare zaklac, a tak nie. Za trimanje, za mlijeko nije se njih to. Viza, že co še robi u državi i nikomu ne pahne taka robota. I dokle vas budete trimati krave? Pokle možeme potama. Pokle djeci nam pomagaju, ta potama. Gu velikim produkovateljom mljekarni še spravuju celkom inšak. Našo mlijeko bere Sombolet i nemame problemi so odkupom, jak co majú mali produkovatelje u šitskih mljekarnjoh. Mlijeko nam vše u ekstra klasi i teraz nam Sombolet placi 36 dinari za litru. Ostatnje doskelje mešaci šitski mljekarni zmenšali otkupnu cenu, njeljem malim, ali i velikim produkovateljom, poljem za 2-3 dinari po litri. Našo mlijeko vše u ekstra klasi. Nie rozumím obhruntovanie mljekarnjoh preco ceny zniženi. Voniše vyhvarjaju, že jest preveľo mlijeka na targovišću, a ja dumam, že na taki sposob primušuju produkovateljov, že bi prestali produkovac. Država bi mušela daco prevžac, keď žada, že bi še mljekarstvo u Srbiji otrimalo. O tim še už dlho pripoveda, a jak vypatra, od askelju roky Srbija budze veliki uvožnik mlijeka i šitskih mljekovih produktov. To z najväčšej časti budze vyprodukované z mlijeka u prahu. Ta nam djeci budu pić njibi šviže, praščkovo mlijeko. Kvecarstvo u Srbiji na marginoh poljoprivrednej produkciji, bo Ministerstvo poljoprivredi njec baveljo zatim konarom poljoprivredi, ali kvecareše iščevše otrimuju. U prilohu Kotrišljizi budze slova o najpoznačih kvecaroh medzi Rusnacami, Blagojevičovih zos Rusko kerestura. Kvecarstvo spada do najkrašog konara poljoprivredi, ali u Srbiji je na marginoh agrarnej politiki. Ministerstvo prinoši miri za zemljadzilcov, statkarov, ovocare maju oljehčanja za kupovanje sadnicov i repromaterijalu, tak i za hradkare, ali kvecare možu ljem konkurovati za nove plasteniki i kuzmehenizaciji koja im potrebna, a to zažljem minimalne odnošenje na to, co dostavaju drugi konari poljoprivredi. Blagojevičovo za Ruskog kerestura še decenijami zanimaju za kvecarstvom, ali malo hasnovali državni stimulujući sredstva. Pred 7 rokami s vlastnými sredstvami kúpili najsúčasnejší plasteník povrchnosti 1000 kvadratných meteri so zdvojnistú foliju so spasmom komprimovaného vzduchu. Точно не znam kje je skrecatu, falati ne znamo, uglavnom tu utim, uglavnom muškatla, 99% muškatla.
to najljepši plastenik i dava najveće ceploty, hej? To što je najveće hre, to Phil Clair, francuski plastenik, už vam že bilo znimanja o njim. Uglavnom tu najveće i robíme. On má automatiku, hej, ale nerobí, hej. Máme trošku stanice, teraz má jakýś problem, čekám servis da príde, on mera, znači, švitkosť vitra, mera temperaturu vonka nuka, količini padavine i vecka sam reguliše ventilaciju, tom automatika. Može tu išće bar zeljo pododavati, za teraz nije u planu. I teraz musíte všetko ručno to robiť, hej? A dobro, to šeljem krovotera, znači zavera na ručno, to nije problem. Okrem toho, Blagojevičovo majú ešte 5-6 menšie plasteníky, každý má okolo 240 kvadratní meteri a prešlého roku kúpili i peršu skleňanú zahradu. To staklenik završený u decembru. Počajno robiť z vljece, toho roku u ljece, a u počátkom decembra bol hotový skoro s grijanjem, s zavesu so všetkým. I keľo to koštalo, čo sme znať? A keľo koštalo, to netočno nerachované. Zato što staklenik kupeni polovni u nas. Zavesa kupovana nova, civi za grijanje da su mali stari, da su novi, takže točno smo nje rahovali. Staklenik koštal 8.500 eura tam polovni, znači gdje smo ho kupili. I vecka tu ide montaža, demontaža, redovni delovi. Koštal zato dosta teraz, kjer točno to domža njevce nje rahoval, že kjer višu. Všetko placené s vlastnými sredstvami a pri Fondu za rozvoj konkurovali ňem za novú zavisu proti slunka, za ktorú im pokrajina vracela časť uplacených sredstv. Stakleniki, ja dom, že 100% co prichodzi všade po Európe, sem u Holandištku prichodzi polovno. To nikto ne kupuje nové. Tu už je jedno delove dejaki, ktoré očkodovanie menjajú, pretože to z aluminiumu i sklo, takže tu nie dejaki delovi, ktoré by prepadali rokami. Takže tu staklenik može biti stari 50-100 roky, njemu ne smeta. Má elektromotory, znači oblaky, ventilácia ide prek elektromotora, ale všetko še ručno kontroliše. A zohrívanie na sojovú slamu? Hej, zohrívanie tu na sojovú slamu. Teraz staklenik veľa vecí troši, povedzme, energentoch. Jak od plasteniki, savremene plasteniki z duplofoliju. Ale zaž má svoje prednosti. Nám nie hlavná proizvodnja tu, znači tu takí biljki, ktorým baš potrebne švetlo, pretože je veľa vecí švetla tu, nuka, jak od plasteniku v žime. I ktoré dajú nižšiu temperatúru. Veľký plasteník še tiež zohrieva na sojovú slamu i poda jeden menší. I popri tým, že ceny kvecu stagnujú už 26 roky i predávajú še za dinári, hoď všetky repromateriály viazaní za euro i každý rok sú vše drahší. Blagojevičovo še vše namáhajú ponúknuť i dať co nové. Veľkí chyži, ktorí še bavia z genetiku, so semenom, s prvným semenom nám ponúkajú, že toto dobre, probujte toto, probujte hev, to vecka my tak probujeme, vecka, jak što ľuďom ukáže, dať co dobre, dať co nie, dať co zachtevnejšie, dať co menej. Uglavnom ostali u nás fajti, ktorí najmenej zachtevní, bo ľudia zabudú jednostavno. Veľká obovязка, keď nejakí krásni biljki zachtevní, veľo pažnji hľadajú. Často kupujete kvece tu? A da skelju raz do roka, 2 raz, 3 raz skelju. Jak, po potrebi, tak, dakus do zahradky na temetov i tak. I ktoré ste teraz dneško vybrali? A rvačky, jakuš muškatlu tu finu, modernu, to je také. A drahé kvece? Nie, tak, prilično to nie. Nie opasne daco, nie. Možeš podniesť takú cenu možeš podniesť. A videl si, bolo tu ženy, aj podchodzeli. To nie spinzi z 10 rokov ja by nemohla kúpiť skveca ani chlieba. Dok vyplácim, aj te struju, te telefon, te šmece. Nie, z celjačkej pinziše, nie. Nie spomôžeš. Vy máte žem, to dávate do arendy, hej? Hej. A takú polu taga, polu mi robia, polu arendi, tá. Podnošljive, sama sam. Ja kupcov všelijak, znači smo dost bazirani na maloprodaji, na pijaci, veliko pijaci še snabdeva, ali tu u lokalu kupovna moć še slabša, industrija nie robi. Ľudia dosť ťažko žijú, takže kvece verím, že nie každému na perší mjesece, že by ho kúpil. A zaš dajakých veľkých kupcov še bojíme ešte vše, zaše robí pre dajakých tých supermarketoch, lebo co to nám ešte nie upláni.
Supermarkety bardzo wiadomni kupci. Każdy, kto chce predać u supermarketu, ma placić drahą pristupnicu. A keď się robota rozrobi, ucenjujú so tak volanýma akcijami, nevyplacujú podaskele mršaci, ta mali produkovateľe primušení predávať po pijacoch. Blagojevičovo na šťastce majú veľkých kupcov, i to bizovných, okrem z Beogradu, ktorý bardzo vážne targovište. A oni tam nemôžu postaviti im, že takí kupci dobre zdajú. Tak ja tebe mám, šerco som ti dal. Ty mi milá pošla s druhým a ja ostal sám. Pošla milá znám, zahrajte hudáci, naj nebudem sám. Víme dobre znáce, za šerco voľace, písme zašpívam. Pošla milá znám, zahrajte hudáci, naj nebudem sám. Víme dobre znáce, za šerco voľace, písňu zašpívam. Svojo obecala ši, tot pachňací kvet, ľubov som ti dal. Ty mi milá pošla s druhým a ja ostal sám. Pošla milá znám, zahrajte hudáci, naj nebudem sám. Víme dobre znáce, za šerco voľace, písňu zašpívam. Pošla milá znám, zahrajte hudáci, naj nebudem sám. Víme dobre znáce, za šerco voľace, písňu zašpívam. Najdem sebe ja, co znaš čiro ljubic, jak ljubim i ja. Šerco mojo, šerco, nie bud smutne ti, očce mila zoha vela, pošla so drugim. Pošla milá znám, zahrajte hudáci, naj nebudem sám. Víme dobre znáce, za šerco voľace, písňu zašpívam. Pošla milá znám, zahrajte hudáci, naj nebudem sám. Víme dobre znáce, za šerco voľace, písňu zašpívam. Почитувани патраче, за 100-ту музичну нумеру закончуємо nješkajšu емисiju. Дзекуjem, že ste čas nedjeljovого večara vidvojili za našu programu. Kad ste daco prepuščeli, reprizu televizijnog magazina možete opatriz na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30 minuti. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, dzekujem na uvahi. Doviđenja.